Hello friends, hain helam sogonor joto nai tongnai ani takoktei bihok sungno friends sungtini nalinai omonga tifra government no notification ongkori fakia norok nugui tongo jagao Office of the Inspector General Prisons Directorate Tripura Agartala oron hoitemo job notification ongkori fakia hingke jagao tlangjangna department ni bumungka jagao saikia borok under home jail department or department o job tlangjangna pura post total saikia borok oro 249 ta post ongkorka o jagao sudo salarong ni bagai simino o job ongkorka oro bwri rok apply khaimanya sudo salarok simino apply khaimannai o jagao date saikia borok o jagao notification ongkoman date notification ongkoman hingke o jagao 3 tarik December 2022 tarik oro notification mono publish khaijaka hingke yang ani debra session rok nugui tongo mokang khai notification ni number hingke sengtabo nalinai o jagao hingka khe borok sipike mokang khai o job ni sombonde norok tebo kaham ke saimano musungke borok no website o thangani norok naimano hingke seng yang naligana yang taitang borok tong oro hingka khai borok saikia pulyano nugui tongo ro name of the post o jagao post hingke water mail o jagao ST rong bagui oro vacancy faikya o jagao 37 ta bahai oro ST rong bagui ni 60 ta vacancy faikya oro UR rong bagui tongo oro 152 ta bahai joto category milogui oro total vacancy wngkha 249 ta hingke sengjang nalinai recruitment schedule sengkhe naligana or name of the post hingkha warder classification group C non gazetted scale of pay hingkha jaga level 6 ni onjai norok o jaga salary mannai aba hingke oro sigate 100% direct recruitment khlaijaknai mo competitive exam ni bisingtwi sudo salarok ni bagui amo ang pulyao saka hingke o jaga writing exam nai norok ni 85 marks ni aba hingke oro interview bongnai tei viva obongke 15 marks ni ngnai o jaga 15% marks ni hingke o jaga saikia borok syllabus written exam abo hairok details tei physical fitness wngnai hingke o jaga including abo hingke oro physical fitness wngnai tei physical test rok wngnai o jaga borok saikia o jaga qualify wngna nangnai hinai aboni pore hingka yang sipika borok age rok saikia borok age hingka 18 থেকে 27 বছর ni bisingo wngnai hingke o jaga jara ST SC borok no government ni rule ni onjai o jaga 5 বছর age relaxation rijaka hingke abo haike o jaga education saikia borok education qualification oro jara UR rok ni bagui sima o jaga madhyamik pass nangnai hingke jara ST tei SC borok oro 8 pass wngkha apply khaimannai norok jara 8 pass wngui tongjak borok o jaga apply khaidi obossai abo haike o jaga saikia age relaxation jara ex serviceman tei home guard tei civil defense rok bagui hingke borok seng naliya hingke o jaga norok nugui tongpio hai 2 bochor age tebo bari rijaka jara oro apply khaina musungnai rok borok 2 bochor mampika age bari rijaka o jaga COVID-19 pandemic ni bagui o jaga hingke norok belai kheno sujok kaham mankha norok apply khaina di hingke o jaga saikia borok omo apply khaijaknai o jaga ni bungbai tei date bo somoi apply khainai apply hingke o jaga chengoi tongkha 3 থেকে chengjaka 7 tarik December থেকে chengjagoi o jaga 10 tarik December porjonto o jaga last date rwkha hingke norok 7 tarik December থেকে 10 tarik December ni bisingo norok o jaga apply ma khainai apply bo jaga thaing khainai obo hingka khe borok o jaga ni bumung rwkha mo o jaga kuno online apply khaimaya o jaga offline ni bisingtwi apply ma khainai hingke jaga ni bumung sengoro nalinai tei o jaga district bo saikia tei Unakoti district ni bagui sengpulya nalikana Unakoti district bagui oro jaga ni bumung saikia SDM office Koilashahar under supervision of superintendent Koilashahar district jail a jaga thangai borok apply ma khainai hingke o jaga note ni bo saikia abo haike jaga bo saikia hingke dolai ni bagui bo jaga norok kaisa naithani jaga tei janjani district nani o jaga janjani thaio thangai norok apply khaidi hingke south dong bagui bo saikia o jaga norok nugui tongo south ni bagui bo haino hingke abo haike norok west Tripura tei Sipaijala Khowai borok ni khe kaisa jaga o thangai marainai a jaga ni bumung hingke norok nugui tongo prisons directorate Agartala o thaio thangai norok jotono apply ma khainai hingke abo haike o jaga apply khainani logi o norok form ni logi o ta a jaga o norok nangnai nongni photo ID card Aadhaar card voter ID card abo jia kaisa nangnai abo haike
PRTC rok nangnai tai o jaga age proof hisabe o jaga nongni admit card hai kaba school leaving certificate tai education qualification certificate rok nangnai tai o jaga caste certificate jara ST KST ni marnai SC KST ni bagi marnai o jaga bahai ke o jaga tebo kobangma swikia abono rok kaisa kaisa phorinai thane ang kwbangma sana kar video belai thangnai tai ani description box o bang amoni notification ni link ri rwana noro aro thangai bo download khainai o notification nai mannai hingkhe tai swikia o jaga side ta photo nangnai nongni passport size photo tai color na nangnai photo kai norok saitya photo nangnai abo norok tapokdi norok tlang thani bahai ke norok form ni logio mo joto je oro siman document obono attach khainai norok apply khainai puro marnai ke bahai ke no singyang taitam rok busaiya oro busumnai leleinai omangke syllabus ni bagai saikya norok oro naithani syllabus hingke o jaga writing test o jaga 30 mark ni mai hingke o jaga department related topics phainai o topics rok bungborok sirikha norok naiyadi public and administration tai human rights tai gender tai law discipline tai kwbangma saikya police health nutrition rok ni bagui rok o jagani total mark o jaga saikya 30 mark bahai ke general knowledge ni bagui saikya norok oro nugui tongo 15% omoni hingke current affairs ni ke 20 mark o jaga 20 mark ni ke language ni boro saikya mane at standard ni o jaga o oro porikha phainai abo ke 20 mark ni rekha borok bahai ke total mark oro 85 ketai baiba boys o jaga nanai borok 15 mark ni bahai ke total oro 100 marks wngkha hingke oro physical fitness and physical test rok bagui saikya borok o swngnai naleinai borok tam saikya o jaga o oro saikya borok minimum rok ni sukmani wngna nangnai jara ST borok hingke 165 cm nangnai bahai ke o jaga o jara general tai SC hai tongnai borok ni o jaga height sukmani wngna nangnai kompakhe 167.64 cm bahai ke oro chest nok ni khakloi ni bagui saikya khakla bwngka o jaga o komse kom o jaga 78.74 cm nangnai phuliyawi phulori 83.82 cm nangnai hingke norok o jaga o clear khe nainadi hingke bahai ke jara ST rok bagui hingke oro saikya 76.2 cm nangnai normal khakla abo ke phulirei nongni 81.28 cm nangnai ke swnga borok saimankha tai oro high jump wngnai o jaga 4 foot ma barnai norok 2 bar chance wngnai nongno barna bagui bahai ke o jaga o number 3 o norok nugui tongo oro wngkha khe note o note o swngna leinai omo wngkha khe puya norok qualify wngna nangnai norok ni measurement tai height abo qualify wngmani pore oro number 2 o borok saikya oro high jump rok wngnai aboni pore allowed wngnai ta high jump barna bagui tai written test ni bagui allowed wngnai norok puya norok abo qualify ma khaikhe height rok tai measurement rok borok ni pore se omo nanai writing exam rok hingke aboni pore hingke borok sipikha o jaga o cut off marks rok ni bagui saikya interview rok ni bagui ringjaknai borok saikya hingke norok no bo jaga o high jump ba long jump omo bo jaga o nanai writing exam bufur nanai bo jaga o nanai abo borok o notification o swiya hingke norok ano baksa comment khai swngnai aboni bagui ang puila nongno sairokha hingke norok abo muchung narokdi jara video phulnai borok hingke saimannai hingke abo jefuru ang mano hingke ani o channel ni bisingtwi norok hai notification manphinai hingke norok o ni o channel bai sobসমai ni kwrwngwi tongdi abang norok no kisisa o video ni bisingtwi masakha hingke hai chwng tabuk yang nal phinai taitam rok bo tongo o jaga o hingke chwng oro last o nokha amo hingke form rijaka o form no twlangnai norok o jaga o apply khainai puro marwinai hingke norok form no print out khainai tiklainadi hingke puila norok saikya borok nongni passport size photo o jaga puila thepan nangnai aboni pore o jaga saikya kotorokha bai nongni bumung swi nangnai aboni pore nini babon bumung swi nangnai abo haino kotorokha roima swinai tei norok ni paran bungma swinai norok ni paran bumung tei nongni post office tei nong PS nong district tei state tei pin hingke state hingke jotoni same Tripura hingke abo haike district hingke baksa tongo khowai rok Sipaijala rok tei kwbangma district dolai rok tongo hingke abo nongni jan jan district norok swiji abo haike oro same present address o norok swiji oro fill up khaidi hingke o jaga o chwng
nalifine number 5 nugui tongo songoro tabuk orang kendorok ni asaimani date tai son rok o jaga ma sini norok kendorok oro to suru salar rong bai sino oro salar ni bagai simno oro 7 number ko tong nationality to Indian sungjotono education qualification ko jara 8 pass get pass masni 10 pass ni 10 pass ni masnai ga bai kan o jaga bo category ngaka sang ST ngaka te ST masnai jara SC rok ngaka te SC masnai ka oro present occupation tam khai na rok student ko student ri jari student ya farmer ko farmer simano gawre egor na borang ko tunor nugu tongo maka humga ta civil defense rong baganya bang ni bagai gesang tabun nangja ka jara khlai tongnai bang bagai simtamo gawre 12 number ko tongo jaga nor nugu tongo 12 number ko jaga wa norok tamo by example namusung abo norok choice khaimono jeb kaisa bangla bai phandi mano hai ka english bai phandi mano ke sangyang tribunal muka declaration or tai kriya sartinya or norong ni signature kaisa marnai ka tai place tai date our kankanyang kha kaitar norok or jongbarna pura norok borok je samane nangmani joto kisu je document or samane aadhaar card dok tai admit card ab hairok je samane abo jotona o form ni login or attach khainai jomar puro thangai mare nyai tai photo bo nangnai ob norong darak di kai tinen video asang sinai kai je pura ang hanya hai video kata kata to hangana notification mana bugan yaw channel subscribe khaiton di tai saja khangka like khai di tai narok kun kiso osubida busina nang tangkana comment khai basang mano tini video asang sinai hambai jota nai tongnai rongno।